kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Gary, agrobata ko na. Ay nawaw, urayan na klabit bakit? Agpalusak laang. Ay sumurot kan tulatan. Adamot sakam. Agkukuyog tayo latan tapno makatipid tayo iti pamasahe, numaymay sa tricycle ti pagluganan ta, bakit? Da kami kan ni Mari Edna ti agkuyog. Adamot ni Fidel, di agkuyog kayon to. Anya? Ay, umuna akon. Agawaan nyo ti agsagana, ta sigurado amang rugi adagos ti programa. Ala, agan anad kayong araw. Mari Edna, adda akon. Nakasagana ka ka din. Ay na, nagsapakan maray. Ay, hindi pare-gari nga, hindi mo magkanwa. Adda ije balay. Saan pa'y nakasagana? Ay, kunak man, no, agkukuyog tayo amapan makifiesta, maray. Kasano? Nakabumbuntog nga aggunay. Nabuntaw, gunaw. Adadaduma ang makagapaw, maray. Ay, nawaw. Anya kumangay, tidaduma ang makagapo, mare. Kasla di mo beten kaya ti rumwar no nila kay mo ti kadwa, maray. Agpudno ka man kanyak. Ibain mo ka day ni pare-garay. Ha? Ay, kuha. Ay, saan anasaya at ti kasta, maray? Ang mga numasaktan mo piman di tao. Saan man ngamin akong kumpormi ti damdamagam, Mari Edna. Agawam kiti ti agsagana. Tapno adaganas ko anasapa. Good morning, Tatang. Kastamat ken ka, na anak ko. Ninanangay. Nagrubwatan anak ko, itaypay. Kunak man no agkuyog kayo amapan makifiesta. Di kumari na ti kadwana. Makigidanak taw ken Fidel inton madamdama anak ko. Okay. Si Kangay, saan ka kadiamapan? Saan pa, Tatang? Agin anak ita. Taadda trabaho inton bigat. Wen matkit de, nasaysayat matlang ti kasta, tapno makainanakamay. Igatangan naktulatan iti pasarabok, Tatang. Sigurado, adumanan tila ko amakmakan. Wen, siya kunti makaammo anak ko. Daytan ti kawis mo makipesta, tata? Wen, Fidel. Adda ka di ti parikot. Nakatsinelas, naka-t-shirt ken naka-short pant kalaang may tata. Komportable ag iti kastoy akawis kaw. Aglalo pa ikat nabara ti panawin ita. Wen matkit di Ag tsinelas akman mat nga ron. Ay kat, wen San mat adakas? Agkapita pa tata. Pangurayan ta iti kasinsin ko. Nagkapi akon ijay balay Ay kat, agkapi ka manen atata. Raman ang mamit ti kapik. Da pare-gari matkan Fidel to sumungad marisalay. Ay, nawaw. Apay matakas ta ti kawus na italakay. Bagay na mamaray. Ay, una yan. Pinili na kumamat ajay presentable. Taypay matdaan at t-shirt tinusar na. Sapay nakatsinelas manen. Ay, awam mo dakis na. Ano kayat natin ang tsinelas, maray? Si Kaki Idemat. Ay, talaga ang mangibaba inday ta nga asawak. Ay, anyan tulangan ti panunutan dagiti tao. Relax ka kadilaang, maray. Apay aya a big deal la unay kun kati simple akawas nila kay mau.
May maya latamot ati simple, maray. Saan nga okay kanyak ti kasta, mare? Amangan no panunutan dagiti tattao asaan ko nga asikasuhan. Ay, naimbaga, tasaan kami anagkuyog nga inmay. Ay, tangiwa mo, maray. Amangan no mabainan mo piman nila kay mau. Sapay ano mati makangkanggang iti ibagbagam. Ay, iso nga ron adyak kayat nga agkuy-kuyog kami. Takas tamot day ta nga asawak. Ala, uston, maray. Nagmerienda kayo ka din, bakit? Nalpasan, agsarita taman pa'y gari. Ha? Sumurot ka kanyak. Anya ti pagsaritaan ta, bakit? Ay, Kasla makaungot kamat kinitatagaray. di ka makibiyang si ka Fidel. Ala, sumurot ka kanyak gari. Agawaam, napatitibagakan ka. Ang mabit lang a Fidel. Agsarita kami pa'y kan bakit kaw. Ang mga numakaungot kanyak. Nanaid na kasla na pudot ti ulo ni Nana salita ah. Ay dahwang nga ron, Fidel. Di nga min magustuhan ni Marisali ti simple akawas nila kay na. Day tala ang ti makagapo, Nana. Wan, nakababain ka no ti kawas kan tsinelas ni Parigaray. Imay kami tapno agbuya. Saan atapno agpasikat. Ay nawaw. Day taga ron ti saan amaawatan ni Marisalay. Iba'y nansamot tan ni tatagari. Simple laang. Ngam responsable matpiman nga ama kan asawa. Saan nga rason day ta? Tapno pagpungtutan na nila kay na. Ay naku namon, Fidel. Kita akat madlaw ang makaungat. Masapul pa nga iti adayo ti pagsaritaan daken lakay na. Bagbagam day ta kumarim na naid na. Nung nairwam nga agpurmatunggal rumwar, di napilitan ni tatagari nga agpurma. Unay ka mantan gari. At damot nga nagatang asapatos mo. Agraman t-shirt mo. Hanggang day tapay laang tinsuot mo. San abali tanabang lumot bakit? Linabaak Mike. Ay no, syakti mababain iti kastangar aramidam. Agpuno ka man kanyak bakit? Ibain na ka di? Kita amat tainton maminsan. Pilyam kumamat tay presentable akawas. Di ka din agungot bakit? No ibain na, di ka madanagan, tadamit ni Fidel. Isulatan ti kaduak, sa anak nga umasidagkan ka. Na, takonsensyaan nakpay laeng. Di ka madanagan, saan ko nga intensyon ti mangibabain kan ka? Tapnawan ti rirem, saan tapay langag kuyaw, tapnawan ti makagapo. Abumain ka kadagiti pada tayo anak e festa. Unay kamatan, Marisalay. Binagbagak laeng. Tapno itun sumaruno, amunan ti aramiden na. Ay, jak maawatan no apay a big deal ti kawas ni Parigari ken kamaray. Tinapataga ka nagdigos ken nagtoothbrush jeta o maray. Ay namare, di ngamin maawatan. Ay namare, no syaklaang, kay kayat ko ati simple nga asawa. Maibagam lang ti kastaa. Gapo, tadi mo pa'y napadas ti na ibabain. Mamangan mo't no pa nag-rake nam laang day tamaray. Standard mo laang samay. Kita kauray ni Fidel, nagchinelas mo't nga imay. Anya nga itimbaga ni Nana salikan ka, tatagari. Anya kumangay, Fidel. Di namanin magustuhan ti kawis ko nakababain ka na Una yun, tata. Day talaang ti pagpungtutan na, ibain na nga road. Anya nga road ti kayat na. Agporma ka unay? Siguro sa anak mo't nga road komportable. Aglalo pa ikat na bara ti panawan. Naimbaga ta maano sampay laang ni bakit mo. Nusak day ta. Sumbata ka.
Para kawas kan chinilas laang, masaksak tanak mo't nga raw. Nusong batak, abangan no sina taon ti pagturungan na. Ibagam lang ti marikrik nam tata. Awan ti dakas nga aramidam. Ni bakit mo ti ayan ti parikot? Naglawag nga ibain na ka. Ay Marisalay, awagam da parigare tapno agkukuyog tayon nga agawid. Ay, sumarunodan tulatan Maawagam kit di, tapno makatipid tayo matlaang iti pamasahe, Maray. Adda kwarta day jay. Ay nawaw, No kayat mo kat si kalatan ti manguray kadakwada. Ay, umuna akon, mare. anya kalakit din, Mare. Napudot man ti ulo mo. Kas lang amin di ka makarik na. Nilakay ko akanayon ti sang kaibagam. Ay, wen tamangan mo no agimon ni parigare kanya kon, Maray. Imbis ada kayong agasawa ti agkuyog, saanan tasyak matan ako marim ti kanayon mo akadwa, Maray. Si kangarod met ti kayat ko akadwa, mare. Ken may sa gayem kamay. Ay, unay meten no uray si kaagayem ko kat pagsilosan na. Nanang, di yumat kadwa ni tatang anagawid. Nagbati da ijay sentro. Makadlawa kun nanang. Iti agsapa, saan kayo anagkuyog? Ita, saan kayo manan anagkuyog anagawid? Masapul aya ngagkuyog kami akanayon, Jenna. Wano? Adda saan nyo anagkinaawatan? Ay, nabanugak. Kayat konti aginana. Di mo pa'y sinungbatan ti damdamagak, nanang. Ay, awan. Awan tinagapaan mi. Okay kami lang ni tatang mo. Oh, nasungbatan kan, mabalinan ti aginan ni nanang mo. Tatang, simbang ba't kamot gaya man? Nagawid ka din ni nanang mo anak kaw. Itaypay addan ijay siledyo. Nasayat mo't nga ron no kasta. Wen gayam. Adto'y ti pasarabok ken ka. Ay, agyaman tatang. Sigurado ak amagustuam dagitoy anak kaw. Ay nawaw. Apayin anak kaw. Adda ka di tinapasamak. Kitaan naklata mo takasta. Tatang, agpudno kayo man. Okay kayo kadilaeng kan ni nanang? Wen mo't anak kaw. Apay ana saludsud mo. Ibagayo ko matipudno. Si kakit di mo't Gina. Okay kami laang kininanang mo. Agtugaw kakit di. Taramanam ti ginatang ko apasarabo. Naimbangag sa pambakit. Awan tinaimbag itibigat ko, gari. Ay nawaw, aging ka di ita. Kat nasakit tinakamukan niya. Bakit? Agdamag ka pa'y laeng. Kat amumatan ti sungbat ko itinay ta adamdamagam. Basol ko pa'y gayam ita, sali? Amom ka de nga ado dagiti tao nakakita ka data ijay sentro, idikalman. Nukasta, pudno gayam nga ibayin na. Nukasta mo't lang gayam. Saan kami latakuman anap-napan kan Fidel? Nasaysaya at kumaa, no saan kayo anapan? Mauma ko ni ti kasta nga ugalim. Inbabay na ki sentro di kalman. Kasta pa'y lang ti panagsasaom kanya kita. Ha? Si kalang ay tinauma. Uray siyak mat Nauma akmatan. Anya nga rod ti kayat mo? Agbado ak iti disente, oray sa anak akomportable, tapno laeng saan anak kababain ka nagiti makam amu ka data. Kita amat ngamin ati panagbadbadom. Agbado kamat iti presentable. Ay unay kan. Kat di sumat, anya ti panakaawat mo iti presentable aya.
Awan mo bagan ni Mayor a masapul nga ag formal attire dagiti mapan makifiesta. Ay na naimbaglaang ang tanasalaw ka, Jenna, balasang ka. Ni, apay ka di, Auntie Edna? Agdardaras ka kanay. Anak ko makayat ko nga ibagakeng ka. Saan mo't kit di, ah? Maasyanak ngamin ka ni tatang mo. Apay ka di, Auntie. Kasta unay tisuron ni nanang mukan kwa na idinapan kami nakifiesta. Di na kano ngamin nagustuhan ti simple akawas ni Parigare. Pinagsasawan na pa'y. No kasta, ibain ni nanang ni tatang. Ay kasla-kasta na. Di na pa'y nga ron kaya't nga agkuyog na. Makunkonsensya akmatan. Tama nga no ang silusan ni Parigare kanyak. Iso matlagayam asaan daan nagkuyog ang nagawid iti dayjay nga aldaw. Nanang, sa dino ti ayan ni tatang? Ay napan, ijagardin na. Nanang, pudno ka di tinadamag ko? Ibain nyo kanumat ni tatang. Ay nawaw, asinaw tinakadamagam iti dayta, Jenna. Isumat ti ko na dagiti nakakita iti inaramid yu ijay sentro, iti napalabas nga aldaw. Anya, nalabas mo't ate kas jay, nanang. Ibain nyo lang arudan, pinagsasawan nyo pa'y. Naimbag ko maano saan nga ado ti nakakita kan nakangag. Basol ko pa'y gayam ita. Simple laang ni tatang. Ngam saan nga umno arason dayta tapno ibain nyo ti mismo nga asawa yo. Tapno mo yun, nanang. Siyak ti masaksaktan iti aramiden nyo kan ni tatang. Ay, pangaasiyo ko ma. Di yu ulitan ti kasdya nga inaramid yo. Saan agaputan napakumbaba ni tatang? Kat abuswan nyo matan. Adamot rik na ah. Uray saan nga ibaga ni tatang. Amok ang masaksaktan iti kasjay nga aramiden nyo. Gare, lakay, mangan kan Ay nawaw, itaman pa'y anapanunot mo ti mangidasar iti kanag. Ay, kayat ko ti bumawi, lakay. Ay, pasensya ka na. No kasya ti panagsasaugan ka. Pasensya ka mat no nasungbatan kay dinabinsan nga aldaw bakit. Ay, siyak ti rumbeng nga agkid daw iti pamakawan mo, lakay. Siyak ti nagbidot, amok, nasaktan ka. Ang sapay la kumaa, tamapakawan nak. Lipaten tanday jay bakit. Gagangay ti biyag tinaasawaan. At dadagiti saan apag kinaawatan. Ay, sorry talaga, lakay. Ikarig, saanen ang maulit tinapasamak? Kastaan, nanang, tatang. Nay, ada ka matgaya man dyan anak ko. Itay pa'y ading danggak ti pagsarsaritaan nyo ka ni tatang. Kat maragsa ka na, tanagkin na awatan kayo matlaang. Siyempre, san ba't nga umno arasunday jay? Tapno agsina kami anak kaw. Kat si ka, nanang, be proud ka ni tatang. Ngamin, uray no simple, responsable mat. Kang runan iti amin, napakumbaba, kan saan na kayo akabkabilan. Ay na, wen anak ko, kat dakkel day ta apagyamanak launay iti Diyos. Di mo ibain, nilakay mo. Uray simple lang ti panagbadbado na, nulakit dita muna ti responsibilidad na, nagasat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa
Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasaya at matasinong batang tiawag ko si Katunito. No dumawat kay ti kwarta, awan ti kwarta ti talor na. Ay nawaw, awan la ka na yunan. Amumot nga agad adal ti dua nga anak ta. Pangalak nga rod, iti balunan da. Ay kat agtrabaho kang amina. Saan la day tagor, oray ti pau ikaw ti aramidam. Kati sumatyar aramidag. An-anusak ti makipurpur diya. Ken mangisur-sur-sur iti nateng. Tapno at dalaeng may pakan ko kadagiti anak na. Matlagaya, apay lang nga imawag ka kanya. Ay nawaw. Makigudwa ka iti gastos Alangan mo't asyakla ang tiagas gastos. Saan nga umanay titangdan ko? Awan pa'y nga rod ti kwarta. Apay ay adi ka makawawan. No kastamat la ang gayam. Apay la ang adi ka agawed. Matutudo nga rod ditoy. Saan kami ang makatrabaho? Di nakman ululbudan si Katunito. Matutudo mat alaw-lawatam kat summer ita. Ay, ada ka di pa'y extra kwartam di tamari paseng. Ay nawaw. An-anom ay ati kwarta, Mari Lorna. Ay, bumulod ako mamare. Uray sa nga gasutlaang. Awan nga mihinan may saang me. Awan ka di ba'y timpawit ni Pari Tunito? Ay na, manuabula na nasaan ang nagpaw-paw itday tato nito, mare. Ay, jak mo, nakalipat sa amatan. Ay nawaw. Ay kat i-text mo Mare. Sigurado ang makaungat day jay, mare. Ibaganan tumanan nga awang kwartana. Awan ti kwartana? O kunak man no trabaho ti makagapo, no apay adimayo iti adayo a lugar. Ay na, jak man ammo, mare. Nauma akon ang makiap-apakan kwa na. Anong saklatan at aglaklako iti kumporme, mare. Sige. Pabuludan kalatan iti bagas. Ay, nasaysaya at pay, mare. Tapno saanan ang masapul ang mapanak iti tersena. Siya dinaw tinagkapuam. Lorna nakaw. Iti ayan damari pasing tatang. Napanak bimulod iti bagasda. Ay nawaw. Naibos ka din tiginatang mau. Ay naibusan tatang. Jakmat kayat agastusan ti kakay suna kwartak. Tawan ton ti balunan datintin inton Lunes. No apay nga minadi mo itiks nito nitaw. Anak kaw. Agpatulong ka kenkwa na Ay natatang. Adun tumanen asao amang ngeg ko. Isupay kit di apaka is-estresak. Iso nga ro na nagkalay sa kayaw. Tapno tinulong kayaw. Kumaa, ngam sabali mo ti kapanunutan na. Imawagak idinapalabas abulan kat kuna na nga awan kwartana. Anya? Apay-pay lang nga di mayo ti sabali a lugar. Nawan mo't lang gayam ti makukwartana. Amagan mo't no adda ti sabali a pagaw awidan na anak kaw. Nagpuskol kat di ti pa nagrup-rupa na kasta ti aramidan na tatang. Di na lang arudan kabailan a suportaran dagiti anak may nayunan na pay. Ay nawaw. Kunak mo't asaan ang masapul nga itingingin na restaurant ti panganantang, Eri? Okay lang kanyak, Hazel. Si kakit di man. Sapay nagningin ti makan dito Okay lang kunakmat. Agpili kakit di no anya ti kayat mo kanan. Ta i-order ko. Tay silod latan Ay, wan gayam. Diyak mat mabiro kan ti Facebook account mo. I-add friend ka kuma.
Tapno na laka ama itag ka. No i-post ko dagiti ladawan ta iti Facebook. Ay, kwa, kinapudno na. Di mo ibaga, adi mo amod ang Facebook. Saan man? Saan lang ang mahilig iti kakasta? No, yaramidan ka ngay. Saanan? Okay aklang iti text kan tawag. Saan ta napagsaritaan ti maipapan iti dayta banag? Agpili kakit di ti kayat mo akanan. Siya kung ti makaamong agbayad. Kasano ngay dito eh? Awan samad din ti mabadi ti tangdan ko iti construction. Apay man nga rin nga inawis ko pailaan na hisa. Ay, ada ka di parikot. Ming-ming-mingan nakmatlatan akasta, Eri. Ha? Ay, awan matkit di, Hazel. Wen gayam, kumusta nga iti trabaho yu iti construction? Nasaya at latamat. Ay, naimbag man. Tamaan usam ti agtrabaho kasmay sa construction worker. Kapilitan na. Taisulaang matiamok at trabaho. Nagagat at talaga tinobyok. Ay na, masiguradok ang magustuhan da kadananang kantatang. Numaamamuda ka, Eric. Wan ata na bayag matan nga ulila da tao. Kumusta nga itidit nyo ken Eric, Hazel? Ay, nasaya at mat, Andrew. Dayo day jay, saan ka di? Wan, ti kunana kanyak, kat adayo kano ti lugar ang nagkapuan na. Kan nabayagan api mo say dagiti dadakkel na. Nakakaasim at nga rod, no kasta. Wen nga rod, friend. Uray siyak, maasyanak kan kuana. Ay, nangruna pa'y itay ng restaurant kami. Diyak kumakayat nga gastos iti dakkel. Ngam ipilit naman. Kasta talaga ni Ayat, friend. I'm friend. Kita ang tiladawan mi. Ay na, agbagay kami. Saan ka di? Nakita kong dayta, friend. Inpus mo dayta iti Facebook. Remember? Mas daawak laan. Tasaan ko pa yan nakita nga intag mo kan dagiti post mo dayta nga Eric. Saan ka no mahilig iti Facebook? Isong awan Facebook na. Anya? Ay, mabit man laeng, Tata Doming. Ada ka diti bagam paseng. Damagag ko ma. No adda ni Marilor na iti ayan nyo. Inton malam to makawid day jay. Ada nga binti nakitang danan na. Ay, kasta ka di? Ada ka diti masapul mo ken kuana. Kwa. Adda nga min napatid nga ibagakkan kwa na, Tata. O may kantulat tay jay balay. Kung malam. Wino saan? Ibagak to ken Lorna nga iso ti umay ditoy ayan mao. Ay, wen man, Tata. Tatalaga nga min anapatag ti ibagakkan kwa na. Dagiti ubing ngay, tatang. At daday jay salas. Agbuy-buya day ti TV. Ay, agyaman nakta sinukon yu ida, tatang. Awan ti anyaman na. Lorna anak ko. Uwan gayam. Mapan ka kano iti ayan ni Paseng. Ah, apay ka no, tatang. At dati napatangay baga na ken ka. Sapay rabiin. Wino saan? Masapakan tulaangan inton bigat. Inton bigat tulatan, tatang. Dumagasak to iti ayanda sakbay ama panak makitangdan. Di mo liplipatan tin supot kwa bagas a. Sukatan ti binulod mo kan kwa na ide. Aywan nga agpayso. Naimbaglaan ang tayong palagipyo, tatang. Ay, sukat akong tibagas abinulod me, Mari Paseng. Agyaman na, Marilor na. Ay, anya nga minantay ibagam kumakanyak, Mare. Ay, Mare, di ka agong ungat ah. Ah,
Makapadanag kamot, Mare. Anya ti ibagam aya. Ay, kwa, mare. Adda nga min ladawan nga insend ni Lyra kanyak. Mas daw kano idinakita na iti Facebook. Ta familiar jay lalaki. Anya? Kita agman ti ladawan nga ibagbagam, Mare. Oh, adtoy. Mingmingam anaimbag. Nito-nito dayta. Saan ka di? Ay na. Uwan nga agpaiso. Isuday tamare. Kabisadok ti asawak. Nagsukat pa'y itinagan na, mare. Kita ti caption nga impost dayta nga agnagan iti Hazel. Eric kanumat tan tinagan na. Ay nawaw. Isumat lagayam atunggal umawag at awan kwarta na. Adamat gayaman paggasgastusan na. Agasam ngay. Restaurant pa'y gayam ti pangpangananda. No kayat mo, mare, kontakak to'y babae na. Mapan mo alaan ti marriage certificate yo. Ta isend ko iti babae na. Ay na, to dito aya. Jak amo no anya ti kinkinan mo. Isumat lagayam adimon malagip ti agawid dito'y balay. Ay nawaw, unak ba no nagrubwat kan? Lorna nakaw. Kumaa. Adan na amwak akalukwan dayjay ato nito, tatang. Anya tinaramin na ya. Ada impakita ni Mari pasing aladawan kanyak, tatang. Ladawan da iti babae na. Naimbaglaangan ta friend ti kaanakan ni Kumari pasing dayjay a Hazel. Anya? Tulungan nakman kit di amang sapul iti marriage certificate mi, tatang. Ta isend ni Mari pasing iti babae na. Agasem nga ita nagsukat pa yan itinagan. Nagsukat itinagan. Abalin ay ati kasday. Irik kanumat ng tinagan na, tatang. Anya? Adto yan ti papaalam a marriage certificate, Mari Paseng. Adto'y matlaang ti photo album me. Inala kon tapno kumpleto. Mudtoy mare, ta picturen ta. Nag-friend request akmat lang kat iti dayjay a Hazel. Ay kat, i-message mo nga rudan, Mare. Wen, mare. Iso nga ron a picturen ta ti marriage certificate yo. Agraman photo album yo asang kapamilya. Tapno kompleto ti ebidensya. Asi ka ti legal nga asawa. Ay na, dila ang bayan day dya ato nito. Ay naku nampay, mare. Di na lang aruda maarami ti agpawit iti kwarta para kadag iti anak yo. Nagturod pa'y anag babae. Awagak ko ma. Mga no ilibak nan tumanan. Ay kat sigurado dayta, mare. Ay, amamukon nila kay mo. Nalaing dayjay nga aglibak. Ay na imbaglaang ang taadda ka ako, Mari Pasing. No awan ka, ay na, jak amo, no anya ti aramidak. Amamunak matan, mare. Kagurgurak dagiti kaskan nila kay mo, a feeling single. Asino ti umawawag, Mare? Ni Hazel, ti babae nila kay mo. Kaya't nakakano ang makasarita. Ay, jak amo, no anya ti ibagakan kwa na, Mare. Ibagamkan kwa na ti husto a kinataon nila kay mo. Amangan no di na mo. Sige. Hello? Da kayo ka diti asawa ni Eric, ma'am? Saan nga Eric ti husto anagan ti karelasyon mo, miss? Tunito ti husto anagan na. No kasta, inulbudan naklagayam. Tiguna na namin kanyak kat single. Kan nabayag kanu nga ulila. Luk-luk kun nakalaang day tao, ma'am. Saan nyo a-deserve ti kasta a klase ti lalaki? Sapay no dikat napintas ka. Pasensya kayon, Ma'am Lorna. Tsaka mo nga damot gaya man ti asawa na. Sa maysa, saan mo't ngamin nga active iti social media? Iso anarigat ti ag-background check. Ay, maawatan ka, ma'am. Di ka madanagan. Saan ka akagura? Ngamin, saan mo mat nga gagara? Biktima ka laang ti kalukwan ti asawa.
Bili, bakla unay kan ka, Mare. Naimbag tadi mo pinagsasawan di babae. Ay ka narigat mat, Maray. Naluko lang arudan pagsasawak pa eh. Wan madkit di Awan ti basol na, tanagtalaklaan kan nila kay mo. Samay sa, dayo nito iti lugar da. Talaga nga awan ti amo na maipapan iti asawam. Ay, malas laeng nito tanadok talak ti kalukwan nga aramidan na. Padyasin na ti agawid ta makita na. Apay Mare, anya nga iti aramidam. Ay talaga apagsasawak ti awanan baen. Anya ti bagam, Hazel, my friend. Friend, nadagsan ti parikot ko ita. Apay ka di aya. Jack pulos impagarop, aluklukwan naklagayam day dya ato nito. Tonito? Asino day ta Tonito? Asino pa'y kuma, friend? Ni Eric. Kasano ang nagbali na Tonito tinagan ni Eric? Tunito, ti husto anagan na. Nakasaritak ti asawa na itay. Ha? Anya? Naimbaglaangan ta-impost ko tiladawan mi. Ay, no saan? Amangan no aging gaita, kat jak mo aluklukwan naklagayam. Saan ka maawatan, friend? Friend, adan asawa day jay ato nito. Feeling single na ang gayam ti loko. Nagpuskol ti rupam nga uwan pailaang dito, sika to nito? Tonito? Di na kun molbodan, tamo kan ti amin. Ah, anya? Pumanaw kan iti sangwanak, kat di kan agpakpakita pa'y kanyak. Mabalimot siguro ang maalay tinasaya at asaritaan, Hazel. Uray anya pa'y asaritaan dayta. Awanan ti agbaliw. Diyak pulos impagarup ang maaramin mo ti mangloko kanyak. Agpalawaga, Hazel. Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Agsardeng kan, di nakiraman kadagiti kalukwam. Tano saan ka pa'y nga agsardeng? Paibalod kan! Nagtured ka pa'y laeng nga agawid dito'y balay si Katunito. Kalpasan ti inaramid mo? Apay kastamot tinti pa nagsasaom lor na bakat. Kaslasan ka naragsa ka nagawid akon. Nakababain launay. Ta Eric pa, ti impaam-ammom anagan mo. Saan mo ta seryoso dayjay bakat? Liwliwak laang mo't kuma. Kabayatan ti pa nagtrabaho. Day taket! Day ta ti paglaingam. Talaga a feeling single ka. Please, bakat. Ay, day nakdramaan akasta. Ta saanan nga effective ti kasta kanyak. Anya nga ron ti kayat mo nga namidag. Bakat. Naistoryang pa'y kano nga ulila ka. Anyan tulangan ti Marik na datatang kenanang no maamuan daday ta kalukwam. Pangasim ka di, bakit? Pagsaritaan ta humatiparikot ta. Ay di ka madanagan. Pagsasaritaan tayon to iti sangwanan ni Kapitan. Masapul pa'y ka di nga iti sangwanan ni Kapitan. Bakit? Tano siyak, nauma ako na talaga. Mabanbanogak iti katatrabahok ditoy. Tapno mabiyag ko dagiti anak ta. Sayta, kastoy ti madamag ko. Ay awanan to nito. Namimpinsan ana po kawan ti panagtalagkukan ka. Ay, nawaw! No trabaho laan. Di mo nayunan iti kalukwan. Tapno saan ang madadaal, ti panagtalak, ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadray aw,
kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdum nga. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrobwata kaon, Rosa bakait. Ay nawaw. Ay saan ka pa'y mat-anamigat, Alex? Nagkapiak mo't tanitay. Mabit lang nga ron Ta isaganak ti balon mo. Saanan, agluto kamin tao ijay barangay hall. Ay nakababain mo't no ijay akanayon ti pangpanganam, lakay. San abali tagas-gastosak mo't numaminsan. Nala, agtugaw ka kitdi, taurayam ti isupot ko abalon mo. Sana bale, tanasapa pa'y mo't. Agawaam nga rod Wen ka di, mabit lang daytoy. Naimbag abigat mo, Kapitan. Anya ka di ti masapul mo, Fele. Adaman ti kayat ko nga ireklamo, Kapitan. Asino ti reklamo, Tinaagom akaarubak, Kapitan. di na napuring ka day, tidakdakamatag. Ay uwan, Kapitan. Isulaang mati kaarubak anaagom iti daga. Rugyam nga roden ti agsalaysay tadumngegak. Kastoy nga men, Kapitan. Nag-repair kami iti alad idi na minsan nga aldaw. Kat madimot ti pa nagsasauna. Dinadaal na paikit di ti daduma nga alad akatartarimaan mi Iti anya makagapaw. Ay, jakmat ammo iti dayja abakit, Kapitan. Bayam, bagbagak to day tana na pureng. Bakbakitan ngem, kastakit din tararamiden na. Sana mabalin ti kasta kanyak. Kunak man no tinarimaan yu lang ti ala di ofrelay. Kat isumatyar aramidan may nanapureng. Anya ti parikot yu aya. Nagado langkit din a reklamo yo. Ay madlaw nga min limawa man ang ti paraangan yo. Tunggal ag-repair kayo ka lumahulawa may. Inaladan mila ang ti kukwami, nana. Apay, anya ti panagkunkunayo kada kami. Agtatakaw iti daga. Ay, ibagbagak laang mat ti madlaw ka. Tunggal ag-repair kayo ngamin ka. Dumandandan mat ti alad yu iti paraangak. Urayan nyo laang ni Kapitan, nana. Nagado nga ibagbagayo. No makapagsao kayo kasla natakawan kayo mat. Nagkwa nagsinong ba't kayo man iti dayjay a felitay na napuring. Kita mga minanik. Limawa man ang ti paraangan da. Ay wangagpaiso. Inraman da samat nga inalatan ti paraangan yun, nana. Buwan, isuday tatihati. Ngamjak amaw kada kita kaaroba tayo. Gaputa bakit kayo kanawan ti anak yo? Kastakit di tar aramiden da? Tinawan day ta. No taribaanan da ti alad da. Tinawan mat alumawa ti paraangan da. Di lagbain mat nagita at tao. Lagi ko ang dati sa andamat ako kwa. Nagreklamo ka no pa'y nga ron ka ni Kapitan. Ano niya? Iso ti agar aramiden na akalokwan? Iso pa'y laang tinaturad ang mapanagreklamo? Ay, no nalakalaang amayakar ti daga. Idi pa yan nagakarak. Agraraman kit di adong iti atat tao. Saan ako na mas daaw? No agraman paraangan yo ket ala dandamatan. Naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan na napuring. Ay, apay ka day, Kapitan. Nadamag ko ti aramiden ti karubam. Bayam, ano kayat da atarimnan ti alad da. Sana mashapul adadailam. Anya? Ay, awam mo ti dinadadaal ko, Kapitan. Naibaga kanyak ni Mari Feli ti inaramid mo.
Kano naglay nga garamid iti istorya, Kapitan. Imbagak laeng matkan kwa na ti manlaw ko. Sana nasaya ti kasta nga aramidem. Bakit ka lang arudan? Ay nawaw, siyak pa'y gaya mo ti dakes ita. Rumbeng lang agbalin ka a modelo. San kita kasta ti mapan mo aramiden? San agapo ta bakit kayo ket husto kayon? Ay siya, kunti agparikot, Nick. Ay nawaw, anyat napasamak nana. Nasalaw ko ni Kapitan, di nadala ni Tay. Diyak ambaw no anya tiin pulpulong day siya feeling kwa na. Ay kat imbagam kumakan kwa na tipudnoan, nana. Kasano ko ma? Kadinak mo denggan ni Kapitan. Siyak ti dakes iti matang na. Talaga bias na ita, Kapitan. No apay mit nga minasaan nga umay. Tapno makita na ti mapaspasamak. Sana balilatan. Narigat ti makiap-apa. Saan ang mabalin, nana? No siyak tida kayo. Agpasurbi kayo manan. Tapno maamuan tayo. No asino ti agraraman amang tagtagi kwa iti sanamat adaga. Ay pangalaak. Ngay ko may ti pagbayad ko. Ang mga nudakil man ti mabayadan di ta sorbi-sorbe. Adagayem ko nga engineer, nana. Isulat tan ti kasarita. Sana nasaya ti kas nangar aramiden na gitatat tao. Dahil mata kapitan, one-sided man. Ay nawaw. Geodetic engineer sa mat dyan nalabsak iti ayan ni Nana Puring itay, Nick. Nagpasurvey ka din ni Nana Puring? Wan, manang Rosa. Kasanukit agraman dagana. Tagikwaan ti karuba na. Kaya't mo ka di asawan. Pagin interesan da ti daga, je bakit? Naala manang. Tinawan na maialalis ti ala damanang feli. Tinawan mat alumawlaw at ti paraangan damanang. Ti dakes na pay, iso dati natured anapan nagreklamo ijay barangay hall. Jack mo ti may papan iti dayta abanag Kasaritam ti asawa makapitan manang Rosa. Agasan ngay, saan na pa yan nakasarita ni Nana Puring? Nga madanadagos ti desisyon na? Talaga one-sided. Anya? Dayta ti pudno manang. Dakis kano ket ti panagsasao ni kapitan ken nana idi na minsan nga aldaw. Isu ti makagapuan nagpasurvey kami, tapno maamuan no asino ti kamali. Ay mapanagtuman iti ayan ni Nana Puring inton maminsan. Kasaritak to. Anya jay nadamag kung enreklamo ni Nana Puring? Alex, lakay? Wen, iso ti mayin reklamo ni Mari Philly din na minsan. Ay nawaw. Apay ka no? Dinadal kano ni Nana Puring ti alad ti karuba na. Ay, patsyemmet, akabailan ni Nana Puring nga aramidan ti kasta. Saan aga po tabakutan jay tao, ket ison ti husto. Apay, nakitam ka din ti alad, adak na kamaten day di afeli? Napan ka kadi iti ayanda? Masapul pa'y aya. Ay nalakay, sakbay ang nagdesisyon ka. Kinasaritam ko man ni Nana Puring. Tapno nakapagpalawag met ajay tao. Ken nag-interview ka kuma iti daddo maakaaruba da. No husto met lang ti istorya dayjay afeli. Anya ti panagkunam kanyak si Karosa. Saan ngagpampanunot? Ay, saan met akasta? Angam ammom ka di ti kunadag iti kalugaran tayo? One-sided ka kano. Panunutan dano anya ti kayat da panunutan. Basta siya, aramidag ti trabaho. Ay nawaw! Aramidam nga agpayso ti trabaho. Angam, husto ka di ti proseso asursurutem, lakay? Anya ti aramidon dagita tattao, Nick. Ag-survey da manang feli. Sorbe.
Wen, inpasorbay mi ti daga ni Nana Puring. Tapno makita no asino ti kamali. Anya? Kitaan nyo man matmanang. Naiakar matmanan. Ang mga nudumtang to ti aldaw, ngagraman paraangan ni Nana Puring. Kat pakialad yun. Di ka man agpakalaing si Kanik? Anya kung mati ang mom? Di kay masyan ijay bakat? Ay nawaw! Isupay lang ti pagbalinin nyo ada kasi ti imatang ni Kapitan. Katpud no, mat. Adda ilamlamang dayjay anana puring akinatangsit na. Di mo ipasa kinana puring ti aramid mo, Apay ngamin aman nakibiyang ka, Di mo ibaga pagintirisam ti daga dayjay abakat. Ay namanan. Saan ko nga ugali ni Kasta? Adda tinatalga da trabaho. Adda negosyo. Anano kumatisan ni kwa ni Nana Puring. Tapno ibagat ken ka. Kaya't ko ti tumulong ken kwa na. Takagurgurak ti kaaruba ana agom. Period. Nick, saan pa'y gayam analpas ti survey? Saan pa'y manang Rosa? Naimbag man tayo may ka? Noon. Day ka di ti alad adak na kamatom kanya, Nick? Wen, isuday tamanang. Saan pa'y nga imay ni Kapitan ditoy? Saan na pa yan nakita day ta nga alad? Panagkunak kat natib karmat. Kasano ko maamadadaal ni Nana Puring ti kasta nga alad? Dinadaal? Awan ti amo kakasta na pasamak manang. Kasta nga mintimbaga nila kay ko. Takasta ka no ti istorya ni Feli. Patpatsin namat? Ay na, iso ti umay, tapno makita na ti mapaspasamak. Sana day tagtugtugaw lang di ta barangay hall ti aramiden na. Awan bias ti desisyon na no kastalaang. Ay, day tangarod kat. Saan na pa'y anakita ti sitwasyon? Ken tila ang istorya tinagreklamo tinangag na. Ang namati mo ten adagos di asawa. Nana Puring, kumusta kayon? Ay, agtugaw ka pa'y Rosa. Ay, agyaman nana. Ay na. Damag ko a pinagsasawan na kayo kano nila kay ko. Ay, wen. Nagreklamo nga min ti karubak. Mas daawak nga road ta saan mga imay ni Kapitan. Tano makita na ko mati sitwasyon may. Sana bale, pinitsurak mo ti alad. Ipakitak to kan ni Alex apaman ang makaawidak. Ay, agyaman naklaunay Rosa. Sanak nga minan na nagpalpalawag kan kwa na. Naimbag ko na maata na geodetic engineer gayam agayim nin na iswa na lakalaang nga inasitgan may. No awan ninig ang nakadamagak. Ay, awan gayam. Nakakaasi kayo gayam, nana. Ay na, kastoy gayam tirigat no awan anak. Ay, pagyamanan nyo na ta iti Diyos, Tauray saan kayo anabindisyonan iti anak, adalatamot dagiti tattao, amang isakit kada kayo. Sa dino tinagkapwam, Rosa Bakay. Ijay balay danana Puring, lakay. Ay nawaw. Anya tinaramid mo ijay. Ay, napanak nagimbestiga kitaam da ito nga alat. Ay, panagkunam ka di. Kat kabailan ni Nana Puring adadaulan ti kasta katibker nga alad, iti kasjay nga edad na. Anya ti ammo tayo ngay. San ka diyan ay bagakken ka san agapo tabakit jay tao. Kat ison ti husto. Palagipan kamet lakay. Saan aga po ni Feli ti imo na nagreklamo kat isumetan ti husto. Agimbistiga ka pa'y sakbay nga agdesisyon ka. Ti ko na ninig kanyak kat tinawen alumawlawa ti paraangan da Feli. Naa. Oh, di mo gayam ammo dayta. Di mo ammo
Tatilaang mat istorya ni Feli tinangag mo. Di mo inuray ang nagpalawag ni Nana Puring. Naimbaglangan taad daninik, anaayat at tumultulong kan kuwana. Anya kumamata klase ti tulong ti amoy ti daytaanik. Impasurvey da ti daga ni Nana Puring, tapagin interesan dagiti kaaruba na. O anya, naawatam ka din ti ibagbaga. Anya. Day ta ti parikot arumbang asulbaren. Saan kat aday ta, dinadael ni Nana Puring ti alad ti sang kaibagam. Anya ti aramidem dito'y balay, Kapitan. Dadamag ko asaan gaya mapudnaw, tinaibagam kanya ka dinadail ni Nana Puring, ti katartarimaan nga aladyo, Fili. Pudno tinaibagak, Kapitan. Kas makita kat natib kermay, kas lasa nakabailan ni Nana Puring nga dadaulan, Adda kada kayong no asino ti patyan nyo. at dapay ti kayat ko amamuan. Pudno ka di at tinawan alumawlawa ti paraangan yo. Ambangan mo't no pudno piman anaki alad yo ti daga ako kwa ni Nana Puring, iso ako na yo, adakas ti panagsasauna. No saan nakapatyan, mga among kayon, Kapitan. Adda kada kayon dayta. Awan mo't maaramidak, no maasyan kayo ijabakag. Kamalik, asaan ko ang kantigundaway ni Nana Puring, ngagpalawag. Isu nga ita, aramide kon ti husto. Adda ti good news ko kada kayo, Nana Puring. Adda ka din resulta ti survey, Nek. Wala na. Amuyo ka di, nga ti ayan ti ala ti kaaruba yu itakit dagayo. Kunak, tuoba nga mingkait. Talaga nga agraraman dagita atat tao. Pagikuan dati saan da ako kwa. Ay kat kasarita tangarudan da fele. Tapno ikatanda ti alad da. Rumbang laang ngay adyas da. Agraraman kit di dagita Tinawan alumawlawa ti paraangan da. Ay nawaw. Adda sama ni fele iti balay da. Kadwaan na man. Ay saan na. Iti ayan tinalaing nga kapitan ti papananta. Ipakaamuta ti maipapan iti arami day ta afeli. Tapno awir mat kat inton maminsan, amon na pa'y ti husto mapaspasamak. Saan abali? Taaddan ti ibidensyata, Nana. Anya ti makunami ti naipakita ken ka, Kapitan? Saan ka di iraman ti daga ni Nana Puring? Agraman dagana. Tagikwaan ti kaaruba na. Nakitak nga rod ti alad nga ipagbagayo. No inikak kuma ni Nana Puring iti gundaway ang nagpalawag. Saan kuma napasamak ti kastoy? Rumbang lang dumawat kayo iti pamakawan ken Nana, Kapitan. Kit inton maminsan, rumwar kayong agimbistiga. San aday nagtugtugaw kayo lang ita barangay hall? Inton kwan, no asino tinagreklamo. Isumat tan ti husto. Isunto ti aramidak inton sumaruno. Rumbang lang, Kapitan. Tadyak kayat makakit-kita nga adda iti maag-agrabyado tito'y lugar tayo. Maawatan ka, Nick. Kung mabalin, da kayon ti makisarita kada feli. Ibagayo nga i-adyas dati alad da, Kapitan. Kas makita yumet, tinawen alumawlawa ti paraangan da. Tagikwaan da ti saan damet ako kwa. Wen, iso ti aramidak, tapno saan amapukaw ti panagtalak yu kanya, kas kapitan nyo. Saan anasaya at tiagul ulbod, Feli? Ay, pasensya kayo Kapitan. Da kayo mat gayam tinakabasol. Inpakita ni Nick ti result ti survey, ket namuak adaga ni Nana Puring, tayan ti alad yu ita. Punno gayam at tinawan alumawlaw at ti paraangan nyo. Ngem tagikwaan nyo ti saan nyo adaga. Ay, basol ko, Kapitan. Ala, umay kanto iti ayan da Nana Puring, inton madamdama tag sasarita tayo. Ngamin, no idimandada kayo, dihado kayo.
Ipaikat ko na dagos ti alad, Kapitan. Sakbay nga aramidin nyo dayta. Agkid daw kayo pa iti pamakawan ken nanapuring. Tauray siya, dumawat akto met iti pamakawan kadagiti nagkuranga kas kapitan. Ay, nawaw! Agbalin tayo anasaya at akaaruba. Saan tayo at agikwaan, ti saan tayo mat akukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kunam itayan, doming lakay. Gumata kitilugan ta ba kay? Amok matindag maneho? Ay nawaw, amumat nga awan ti pagparadaan ta. Sika akit di mo. No paradaan lang. May remedyoan day ta ba kay? Sika akit di. Agsapol ka pa'y nga umuna iti paradaam, sakbay agumatang ka itilugan. Di ka man agar-aramid iti pa kay barbaranggayam. Ay na, siyak ti makaamu ka rin. Ay ipili mo mga minti kayat mon. Nasaya mo lang, no adda tilugan ta. Addan to service, no adda ti papananta. Wen angam awan nga rod ti pagparadaan talakay. Amumot analipit ti paraangan ta. Apay ay dagulit ka. Siyak to nga ron ti mangiremedyo ba kay? Siyak to makaamu ang mangiremedyo iti pagparadaan ta. Asino tinangibaga nga agparada ka iti kalsada si Domeng? Instant paradaan ko naman. Kasano na dalo mga basalugan, ha? Amo makalsada day jay. Saan mo da sintro tinagpaladaak? Igid lang matigalsada. Among tumat ngamin nga awan ti pagparadaam ngam inpilit mo pa'y laang tigim-matang. Ay, nawaw. Di ka nagungin. Makiusar kantong lang, bakit? Di mo pa'y kaya? Saan ka amarigatan no dati papanam, dati serbista? Suruan kantong agmaniho. Ay, saan? Agsapol kakit diti sa bali at pakiparadaam. Ta saan tapo ko ti kalsada iti sangwanan ti balay. Ay nawaw, nakareklamo ka pa. Dagiti kalugaran tayo, ano mablabas bakit? Ay, katuan tama ba indalaang amangibagaken ka? Kitaam, mauman tumatlaang dagita. Nakitak tilugan ang nakaparada iti sangwanan ti balayo, mare. Lugan nyo ka di dayjay. Ay, huwen mari kora. Ay, naimbag kayo pa'y. Nakagatang kayo, itilugan nyo, mare. Huwen ngamparikot mi ti pagparadaan mare. Sabi agpapada tayo, analipit ti paraangan na. Pinagbalin pa yun ni Doming aparadaan na day ta kalsada. Basit matkit iti lumablabas alugan, mare. Kadim paigid nan samat. Inpaigid na nga agpayso, amare, nga masaan lata na sayaat. Nalipit lang arudan ti kalsada, kinarkaro na pa'y. Day talang agpayso mare. Paradaan mo ti parikot. Apay nga itakalaang Nelson nanak ko. At dami namin tinaysali alugan ita kalsada na lang. Ani, Isupay kaya malislis siya na lang. Nga ni masagid ko pa itay. asi inugay mo, ti akin kuko iti dayjay alugan. Sangwanan ti balay naman ng pasita, tinakay paladaan na nanang. Abangan mo't nulugan da, anak ko. Siguro Di mo ina binusinaan. Saan mo't aparadaan ti kalsada kat? binusinaa kita. Ngamawan mo ti rumwang. Ay nawaw,
Naglalaingan ngay dagita at tao. Pinagbalinda a paradaan ti kalsada. Kasaritak to'y dalanang. Agsagana kay iting. Tapno saan kaya maladaw ti check up yaw? Rimor ka di kalman ti agsapa, Mari Pasita. Aywan, Mare. Napanak iti ayan ti ko, Mare. Apay ka de. Isumot lagayam, Mari. Oh, apay ka de, Mare. Agbusbusina ni Nelson iti limabas iti paraangan nyo. Ngamawan mo ti rumwar. Adamat nila kay ko, Mare. Narigatan iti kalman, Mare. Dandani saan nga umanay iti kalsada ti iman maneho na a taksi. Tana isali ti lugan nyo. Ay, naglukon day dya adoming. Kat, awan man lati ko na arumwar tamapan nakitaan. Nakaturog siguro, Mare. Ay, imposible ah. Amangan kit dino agpatangken lang amin. Binusinaan nakakanumit ni Nelson Idikalman, lakay. Kaya't nalang dayta, tigpapansin. Kunak tumang amin nga agsapul kay ti sabalya pagparadaam. Narigatan piman di tao Idikalman. Isu ti istorya ni Marie Cora, tanakita na. Di na lang amutag maneho, iso akasta, masapul ang nalawa ti kalsada, ay nawaw. No tricycle ken motor, umanay siguro. Ngam no taxi ti man maneho jay tao, saan nga umanay? Di mon pagan ano da kita tao bakit umapal dalaeng tanakagatang ta itilugan ta, ito akastada. Hanya ko mati apahalang dangay. Agraraman ka matlaunay, doming. Apay nga minaya asyak ti pagpupungtutan bakit? No adda ti nakabusita, itugaw mo mampay, san aday ta agong ungit ka akasta? Ay, talaga apumudot ti ulok no kastalaang, doming. Nakababain launa yan kadagiti kaarubaken kabaranggayan tayo alumablabas. Mabaling ka nitang salutsod pa ng pasita. Sika magayam Nelson, anya day jay. Lugan nyo ka ti nakaparada iti kalsada, iti naminsan nga daw. Ay uwan, lugan ni manong mo adoming. Karuruar na itay laeng. Saan ko mga iti kalsada ti pagparada na amanang? Narigat ngamin amalis yan. Laimbag ko na ma. Tawan ti pasahero kiti naminsan alimabas iti paraan nyo. Kanayon kumot nga ibagbaga. Ngam awam mo dengdenggan na sao. Padasin yan tumana na makisarita manang. San aga po, taman manu kami alumablabas. Kit pagpalinan na mo tinaparadaan ni kalsada. Ibagak tumanan kan kwa na ading ko. Pasensya kan ah. Agyaman ak lawan manang ah. Di na ko maurayan. Nga dati agdiritso kan kapitana. Ay na, dumeng. Talaga ang nagtangken ti ulom. Mamin, ano aya nga ibagakken ka asaan aparadaan ti kalsada iti sangwanan tayo? Manmanulaang mo, ti lumabas alugan. Kan kaadwan gat motor kan tricycle. Anya ti parikod dita? Tapno ibagakken ka. Saan nga extension ti paraangan tayo day ta kalsada? Amo ka, ngam saan nga rod amabalin a pagparadahan ti paraangan tayo, tanalipit mo. Saan ka di? Abinagaan kan ide? Tikunak, saan ka pa'y lang agumat gatang? Taawan pa'y ti paradaan ta, ngam impilit mo mat. Kunampay nga iremedyo, ngam anya nga ita. Kat iso mo, inremedyo mo. Iso nga rod adita kalsada pa'y lang tinagparada. Talaga saan ka nga agpampanunot? Di ka mabutang, no agreklamo dahil barangay hall, ah? Awan ti makaiturod ang mga reklamo kanya, bagay. Kabutan nagdagiti kalugaran tayo. Nalipatang sabot tayo. Oh! Umay ka mong pwede ito bakit? Agawa! Sikat yung may dito, Dumeng. Agawa amang kid dita na patig ti saludsudag ay nawaw. Ada nga rin ararabidag. Sikat yung may dito, unay ka matan. Bugkaw ka, bugkaw, di ta kagbigatan. Madisturbo na giti karuba no kastalaang. Bakit? Nakita mo ka din o sino tinang sagit itilugan ta. Ah, naan ano aya? Nagasgasan nga rod. Adda pa yung tikupit na. Anya? Makapasoran. Sigurado ak anaapal laang tinangaramid iti kasta. Kunak tumangaming kang ka. Saan aparada anti-igit ti kalsada? Alangan mo't nga ipapintur ko kat kabarbaro lang. Agasto sakit di manan.
Ay, sa anak nga agsardeng aging gaadyak maamuan no asino day tangawan ng bay. Adda ka dito anak yun na taraseng? Ni Nelson ka de. Adra ti duty na ita. Adra ka di ti masapul mo kan kwa na. Sigurado ak nga iso tinang igagaraan ang sagit itilugan ko. Aniya. Madlaw ang igagara na na. Nagasgasan, ganun at tapay kupin na. Ay nawaw. Sigurado ka ni Nelson tinangarami diti kasday. Amok apagpupudutan na tilugan mi anak kaparada iti sangwanan ti balay mi. Da kayon tulatan ti agsarita intun agawid ti anak ko. Dak ngamin ammo ti maipapan iti day ta abanag. Gam sigurado asaan ang maaramid ni Nelson ti ibagbagam. Imay ni Doming dito balay itay anak ko. Anya timay na imbaga? At akano tinangsagid itilugan na. Piso ang nagasgasan kan nakupit. Si kamot ti atapan na. Saan ka kadi alimabas iti ayanda itay? Saan na nan? Iti ayan da tata minandro tinagdalanak. Anya ko maaga pumat ngaramidak ti kastangay. Kat makiman manihuak ngay. May gagarak ngay sagit ti taksi ngay man manihok itilugan da. Di magasgasan akmay. Naibagak mo't kit di kan kwa na, adi mo maaramid ti kasjay anak ko. Gam nasaysaya at lata, numapan ka iti ayanda, tapno agsarita kayo. Kat maibagam kan kwa na ti pudno. Talaga mapanak na nang. Saan man nagpapabasol na tatao? Sakla nga ito lumablabas si Denda. Amo namat ngay dyan mo't lang ti dalan na kitagpabagatan. Agsaga na tayo tao kanya kung naklangarutan. Tilugan ko pa ilang mati sinagid na. Ay nawa. Agsardang ka man si ka, Doming. Kas kalaagbala dita. Itay ka pa'y asao. Masurunak na rin bakit? Agsaga na tayo Nelson. Ang dalang di maalang ebidensya nga iso at talaga tinangarami dit kasjay. Ne, ada nagsardang atak si iti sangwanan ti balay. Ang mga no isudaytan. Ay buwan. Isudaytan. Kabisadok ti iman maneho na ataksi. Nasayad mat kaisunti may dito balay. Ay, kita ama! Di ka manan kaslasig siguro ditan! Naimbagman ta siganti may dito balay Nelson. Wan tasyak ka na ti papabasula man ang sagit itilugan mo manong dumeng. Asino kumapay ti duma? Di kag papasol, nawan mo ti bidensya manaw. Sakla nga ti lumablabas iti parangan yaw. Di ka nagrasol, taamok apagpupututan tilugan mi. Wan, puno day ta, gaputa na isalikat nga ro ti kalsada. Ngam saan na kaya't asawan, asyak tinang sagin manaw. Amok apalusot mo lang day ta, tapno saan ka nga agsumbat iti inarabid mo. Ay nawaw, itiyan niya kumangay nga gapuna, ngay gagara ka sa ngidong tilugan manaw. Di madadaan mo tistaksi ngay man manayok, no bilang lang. Sa may isa, nakita yung kadayan siya tinangaramid. Di ka nagrason, gurakbay. No saan ka mamati kanyak? Kita nadati ko petuan mo gasgas, di man manayok kataksi. At numapnag ka manaw. Nagrigat ka kasarita. Anya ngay ita, napnag ka. Saan ani Nelson tinangsagid itilugan mo? Naglaing kanto mga minyag pabasol. Saan ani Nelson? Ambuak na sino? Na, Naskan agsungbat na tao itinarabid na. sika pa ilaang matiagin tuturad. Ayun, malagip ko. At dati CCTV ni Marie Corazon ka di. Ay, diyak mo nagkurkuri pa ilaang. Padasik ti mapanitayin na. Nagkurkuri ti CCTV na. Makitak no asino taawanan bay na ng sagit itilugan ko. No siyak ti sika. Ikatemo ang tilugan nga imparadam iti kalsada. Itunod mo pa ilaang iti ayandanan ng kentatang. Tanalawlawa ti pagparadaan ijay. Ay! San ang mabaling nga guli mo kaklahan? Siyak tinagrabyado dito? Ay, baka mo ka man langan. Nauma ako namang bagbagakin ka, Doming. Awan matlat dengdenggam asaw. Anya ti masapul mo, pare Doming? Agkurkuri ti CCTV, Marie Cora? Wan, apay ka di?
Pagpatulong ako, mamare. Anya klase ti tulong ti kasapulam. Kita ko mati CCTV. No asino tawanan bay na ng sagit itilugan mi. Anya? Sinagid na tilugan nyo? Wan mare. Addan tigas-gas kan kupit na. Nagparada kan tumot ngamin iti kansada, pare. Ang mga nudakkel alugan ti limabas, iso nasagid tilugan nyo. Tulungan naman kiti mare. Nasken amamwak ti kina si asino day tangawanan bayin. Naala kong ti plate number tilugan anang sagit itilugan tabakan. Ah, kat, Mapana ki barangay hall madamdama. Agpatulong akken kapitana. anya? Nasken agsumbad ay tao iti naramid na. Naimbaglaga na. Tagda ti CCTV ni Maricora. Iso na amwak man lang. Kasanono si kati mabaliktad, ah? Si kati nagparada iti igid ti kalsada. Inalak ti kopya ti CCTV ni Maricora. Adda tinatibkar nga ebidensya. Mga anak labi. Kalpasan na. Mapanak iti barangay hall. Ay nawaw, lugan mat ti barangay tinagsardang iti ruwar. Anya ti masapol yo, kapitana. Pudno gayam tinaawat ko ang reklamo. Pinagbalin niyo a paradaan ti kalsada. Ay, kwa kapitana. Sana mabalin na pagparadaan niyo ti kalsada. Amuyo mo't analipit. Awan maaksidente ti padayo at driver no kastalaang. Kinapuno na, kapitana. Sinagid da tilugan ko. Inranada nga awan ti tao diti balay. Amom ka di. Danda ni maikatak akas kapitana. Gapo itilugan anang sagid itilugan mo ako nam. Unang, kapitana. Urian niya pa'y tibagbagam. Basol mo ngamin. Saan apagparadaan ti kalsada? Warningan ka pa'y laang ita. Gamjakon kaya't amakita day taalugan anak kaparada iti kalsada. Nalawag? Uwan, kapitana. Nagasat ka. Tanasingpet ti driver day alugan. Ngam no makita mi anak kaparada mananday taalugan iti kalsada. Talaga aguyudan men. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutem pay ti epekto na. Di mon aramiden no ammom amabalin, apakadisgrasyaan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.